Debbie. Debbie. Abu Syik. Tunggu dulu, simpan nomor. Udah nih Abu Syik lagi lah ini, panggil. Halo Abu Syik. Sehat Abu Syik. Sehat Abu Syik. Jangan banyak minum bir ya. Jangan banyak minum bir, makan udah. Di sana nggak makan nasi ya? Bi. Halo Abu Syik. Ngajak main mata ke Abu Syik. Nggak ada. Kalau pakai apa? Ah, ju dua gada. Halo Abu Syik. Gada. Abu Syik. Abu Syik Musliadi hei. Abu Syik Musliadi. Pulanglah. Pulanglah ke Aceh, nggak usah di Kanada. Ngapain dia ke Kanada? Ya, Abu Syik dan dia. Kana kan? Pegahan lain ni. Itim memang tapi boleh temenak tu ni. Iya, nggak boleh temenak. Kalau temenak cakap kotor itu dosa, nanti marah Allah. Bi. Debbie sayang Abu Syik tapi boleh temenak. Ya, Debbie sayang Abu Syik, tapi Abu Syik jangan maki-maki ulama ya. Wow. Okey Debbie, makasih Debbie. Ya.